Thang ni phai sir kebarni Lumbajong constituency ka parlo Borlang Pher Krela Singh Dalagophu Pathua Klamalong ke padu Langkhar Haphai Busu Dima long Aluhia Manpen Karbeng Long Termas Council EM Ritesh Enghi kachetong dun Haphai Saizurang Cultural Committee lapen Langkhar Haphai Dimasa Naiso Hosam Atum Kepatir Pipon Langkhar Haphai Busu Dima Ajai Mekalong Preserve Our Culture and Identity Pat HPN Ponsi Thang ni pioneer kepen sir kepan Nini Aparman Jaimek Paduponlo Karbiang long along tido Dimasa Khayatum Tame Mithang Ajutang Jubat Kepareng Verji Lapen Laan Sose Kapachet Hangbom Thegji Lapen Kithur Mia Ovia Tumaphan Kapachar Lijia Phansi Bangswa Jaimek Jasimet Akimang Padolo Bangswa Jaimek along Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kapin Khat Ateng Aluhia Manpen Karbiang Long Autonomous Council EM Ritesh Enghi Chetong Dunsi Alir Alon Chipidundo Bangswa long local MEC Johnny Timong lapen penang an kithe gidingatum Chetong Dunsi Jaimek Mesen pen Pachun Pondo News Report Karbiang Long Live